ko man kaya nga ituloy ta, tuy palimen nga ayan-ayat ta, taag padata masaktan, pasig nga insika paglulugaran, dugan datek nga aramiden, tuy pusok sa pulen nakalaeng, pamateng mo inatuntuntunin, di ka kaya alaksiden. Diyak ko man kaya nga ituloy ta, tuy palimen nga ayan-ayat ta, taag padata masaktan, pasig nga insika pagluglugaran, no padasek nga aramiden, tuy pusok sa pulen nagalaeng, pamateng mo inatuntuntunin, di ka kaya alaksiden. Sikat dinteng arag sa tuy biyag ko, sikat dinteng aliw-liwa tuy pusok, uray upakapilawa pagbanagak, anusat nga